انا زعلان. انت زعلان ليه يا عم؟ انت ليه ما ينفعش تعكسها كده؟ مين دي؟ ما ينفعش. خلاص يا لولو. اتكلم على لا سيبني ايه؟ عليه. خلاص يا لولو اهدى شويه. انت دلوقتي بتعكسها ليه؟ انت جاي تعمل معايا حوار انت راجل وتدويلة محترم، يعني؟ انت انت محترم. عايز تسمعني ولا عايز تتخانق؟ ايه؟ عايز طب كده مش الاثنين. سامع بقى. عايز الاثنين. انت عندك مشكله في ودنك؟ عمل ايه يا لولو؟ يا عم انا ماشي انا وبطوطه عاكسها، قلت لها روحي انت. روضت الصوت شويه. قلت لها روحي انت وانا اتعامل مع البني ادم ده. طب انت جبتني انا ليه؟ ايه؟ جبتني ليه؟ يا عم بس ما عشان انت تضربه. لا ما بضربش حد. ده مش شايفه عامل ازاي؟ ايه يا عم؟ ايه؟ اضربنا انا وانت. انت بتتكلم ازاي؟ انت عكستها ليه؟ انت بتقول اي حاجه؟ انت عكستها ليه؟ بتقول اي حاجه؟ بقول لك يا عكستها عم ليه؟ مد ايدك بقى عشان لا. بس خد بالك. انت منين بقى لا. كده؟ قول لي بس، قول لي انت لا. انت منين يا عم؟ انا من مزرعه القطن. انت منين انت؟ يوعين الله ده خاف. يا جدع فيها الله جدع. ده بيروح. انت بتعض ولا ايه؟ خلاص هقول لك على حاجه. خلاص انت عايز ايه يا لولو دلوقتي؟ هو عكسها ليا حق. ليك حق؟ طب انت عكستها ليه؟ ده مين دي؟ على بطوطه هي صاحبته وانتوا هما كانوا ماشيين مع بعض وانت عكستها. يا عم قال لها ايه؟ هي قال لها يا بطه يا حلوه. يعني انا انت قلت لها عكستها؟ كده؟ انت قلت لها ازيك يا بطه يا طب ماشي، حلوه. مش واحده واحده كده بس، ما ايه؟ تكعبتش معايا وخلينا كده ماشي. نسيب الكلام من كلمني راجل لراجل. دغري. عايز ايه؟ انت دلوقتي هي صاحبتك، صاحبتي. مش ممكن تسيبها او هي تسيبك وتبقى مع صاحبة واحد تاني؟ طب خلاص انت عايز ايه؟ ايه ده؟ ايوه صح. انت خاطبها؟ لا. متجوزها؟ لا. صاحبتك؟ ما هو بيقول لك ما ينفعش. لا ما انا في الوقت ده هي معايا. ينفع انت تكون ماشي مع دردوه وانا عاكسها؟ يا عم عكسها، لو جت معاك خدها. ايه؟ اه. يعني انت تعرف دباديب؟ لا ما اعرفش ده بقى. ليه؟ يا عم ماليش فيه. بقول لك ايه، انت عملت شوح ايدك. انا شكلي عامل معاك حوار كده. انت ايدك اللي شغاله، انا ايدي لا اهي. سلم عليا. لا مش هسلم. سلم عليا. انت داخل عليا دخله مش حلوه. لا خلاص انا مش اسف. هسلم عليك. خلاص يا لولو انت عايز ايه دلوقتي؟ هو حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي طارق. ايه؟ طارق. خفت انا كده يعني. يا عم أنا ليه كده تخاف خفت. يا عم؟ انا بقول لك اسم. يعني انا خفت. هو انت بتلعب حديد؟ انت عايز تعمل مشاكل يعني؟ انت بتلعب انت عايز حديد؟ تعمل مشاكل؟ انت بتلعب حديد ولا لا؟ ايه ده ضباي دي ولا ضباي؟ اوعي. بقول لك حالات. لا. بقول لا. لك اوعى خلاص تعلي صوتك. خلاص تعالى نتصالح. طيب. نتصالح. خلاص احنا انتوا جايين عشان تتصالحوا صح؟ تتصالح ولا تتخانق يا لولو؟ مش كل حاجه مصالحه؟ يعني ينفع وانت هو ينفع كل شويه، على فكره كل شويه يجي لي بقاله كتير قوي، كل ما بطوطه تتعاكس يجي يجيبني، كل ما بطوطه تتعاكس يجي يجيبني. مش هي متعرضه للحاجات ديت في الشارع؟ طب هي حلوه وماشيه في الشارع. هي بتعاكس جميلة. يعني. طب خلاص بقى انت ما جميلة تروحش جدا. عليها الناس. يعني انا كمان عاكسها. يا عم ممكن عاكس. تديني النضاره دي لحظه؟ طب عايز نضارة احطها. ايه؟ اللي فوق لابسها لي، اللي ورا. الحمراء. الحمراء؟ عشان خاطر. ايوه اللي ورا. عشان خاطرك انت بس. عشان خاطره هو، مش انت. مش انت والله. ولف. عشان خاطره هو. خلاص ماشي. لفه. الله. مرضي كده يا لولو؟ جدا. اعكسها براحتك. هي مين؟ بطوط. يخرب بجد؟ بيتك عشان النضاره. بس النضاره حلوه قوي. طب يا عم مبروك عايز عليك. رقمها؟ سيب لي بطوط. هات رقمها. اكتب 012 اوكي. والباقي بعدين. يا حبيبي. قد- لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير، وقولوا لي اعمل ايه في طارق. يعمل ايه فيه؟ اتخانق معاه ولا لا؟ يتخانق مع طريق ولا لا يا جماعه؟ خد دي. هدي. انت مش معدول ليه؟ خلاص. ايه ازاي؟ ايه؟ هو اتكلم. انا مش هكلم لا. يا جدع اتكلم. دي العصفوره؟ يوعين. انت عبط وبقول لك انت عامل مشاكل. طب بوس خلاص نتصالح. لا مش الصح. عشان خاطر. يا عم بيبقى وشك عشان ده عني خاطر. يا عم. خلاص بيبقى صح. عشان خاطر. ادي بوس يا جدع. ايه ده؟ انت مجنون بقى. ايه يا عم ده؟ انت متحرش بيا يا انت اسطى. بتعمل ايه؟ انت بتعمل بالك ايه؟ انا هبلغ عنك بوليس الاداء. لا خلاص. لا الموضوع خلينا اكبر أصحاب. مننا كده. خد هيبقى النضاره. حوار. خد النضاره. خلاص يا لولو خلاص يا لولو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. خلاص. لا جامد. سلام.